Selam aleyküm dostlar. Bu sefer okuyacak eserim Kırım İnciri Demirci жиынтығына көрсетілген. Bu yarışta bu finalistler sırasına kirген eserlerden tercümedir. Elzara Hanım Abdurrahmanova Kırım Tatar tiline tercüme etti. Bu eserinin originalını men okumayacağım. Men tek tercümesini okurum. Aslında мында сайланған эсерлер, Эльзара ханым тержеме үчүн сайлagан эсерлер эпси борле бир лирик ve felsefilik çizgilerine aittir ve men sizge Dara Корней Месячное насіння ya da Ay Urluğu eserini tercümesini okuyacak niyetindeyim. Buyurunuz. Ay Urluğu. Erте бар, toprak түбінден тартынып тәзе yeşillik көтеріле, сат-пат Андромеда çiçeklerinin sarımsı көзлері қыпышмақта. Tarlamızın kenarında тұрып, ufukқа, yer ve көк arasındaki o dar şerit yol açıkқа бақам. Nazarımны çevirmeyim. Білем ki көзлерімні қыпыштырдым, yumdum mu или? Ama kene de dayanamayım, қыпыштырам. Çünkü büyük dikkanen bakkanım için gözlerim yaşlana. İşte kene 20. kere kaçırdım. Belki gelecek sene becerebilirim. Belki. Şimdi ise ayretlenip duram. Ayaklarım yerге yapışıp kaldı. Hayalımны, hatırlavlarımны korkutmayayım dep, ne kıpırdamak ne de yarım söz aytmak çarem var. Hardbabam қолларына арқасында тіркеп тарла бойы кете, açık mavi renkine жағарған көзлерінде тебессум сақланмақта. Bu көзлер bir zamanlarda koyu mavi edi. Bunu zorмен hatırlayım. Şefkatli mi? Evet. Anlagan mı? Şüphesiz ama koyu mavi mi? Lakin bitam bu akta büyük eminlik ve ilham ile ayta edi. Öyle gözler edi ki, belki bu sebepten o akılını cöğüp Pötr adındaki yigitke sevda olgan, çünkü gözlerinde er vakit temiz, sıcak, samimi tebessüm yaşaydı. Kartbabam uzaktan elini sallay meni abaylagan eken, emde birden toktap, gözlerini kökке taba көтере, men de көтерем. Töpede leylekler uça. Kuşlar cenüpten kaytalar demek, bar yakınlaştı, olar sıcakны oz kanatlarında ketireler. Kartbabam aşıkmayıp, tarla boyu adımlay, ayakları tübünde yetişken kışlık ekinler ozara nazlı fısıldaşa. Çöküp otura olarını okşay, dudaklarında tebessüm peyda olganını uzaktan көрем. Kartbabam toprak ile laf etti. O her vakit öyle yapa. Balkurtlarnen, tereklernen, kuşlarnen, tarlanen laf eteydi. Onun için arkasından köylüler ona peribende lagabını takkan. Bizde meyve vermegen ya da hastalangan terekler yok edi. Kayerdendir olarını nasıl tedavilemek gerek olganını bile. Kiberde atam maksus meleğen pişirip onu hastaga içire, tıpkı men hastalanganda gibi tılsımlı otları ve masalları ile tedavili edi. Kışta hava pek soğuk, kar ise az olganda tereklerini ayazdan piçen ve toban ile korçalay saraydık. Kemerde ise mucize üstünden tonunu çıkarıp nazik yaş armut tereginin kevdesini sarıp ala. Vay kiçkenecik, öyle soğuk ki, kızın. Men de daha kiçkenem, çünkü bu armut teregi men doğganda saçılgan edi. Endi şu armut teregi kocaman, bereketli hanım. Her yıl kokulu, balday tatlı meyvelerdi beri. Kardbabam onunla konuşmağa seviydi. Ona aytgan sözlerini dinlemedik ama vefat etken son bu işini kimse beceremeyeceği anlaşıldı. Çünkü kolayını bilgenler tapılmadı. Armut tereginde kederlengen çiçeklerini korup, korkarak omuzlarımны sıkam ve ona yavaştan Karbabam sevgen yerini yırlamağa başlayım.
Казаклар тындан evine кайткан, Галяны алдатып янына алган ве гуя менимле берабер йырлаган инже сесчикни эшитем. Армудмы acaba? Ойледі олмая білер. Зорнен эшітілген сес хаялымда пейда ола яда, ихтимал, чечекнің içindeki балхурт оз тілінде бір şeyler фысылдай. Не де olsa бераберлікте мен, Армуд ве балхурт алдатылған Галя ақындаки йырны йырлаймыз. 6 yaşımda olғанда мен аятымда ilk kere denizini көрдім. Бұл senin ayakların tübünde başlanıp tap ufukuna aşkan ve anda ya kok ile birleşken ya da ona çevrilgen sonsuz suv ortasıdır. Deniz hakkında birinci balalık diye suratım o ne kadar dülber eken. Kocaman, tüpsüz ve kok gibi sınırsız. Kiçkene balanın alemi dayın, rüya gibi. Ayak tübündeki altın kum dalgalarının fısıltısı ve ayının 14'ünde suğa serpilgen kumuşlar. Şu serpilgen kumuşlar o vakit yüreğime tuştu, meftun etti. Doğrusunu aytқанда бұл tılsımlı manzarаны яхыджы күнештен құрған от, солған çiçekler, kederli terekler ve daima memnun olmagan çağalalardan gayrı başka kuşlarının yorgun sesleri bozaydı. Hikmetli Harbabam lafımны bölmeyip, deniz hakkındaki bütün hayalarımны, hatırlavlarımны, tesuratlarımны, emde şu sıcak ve gece deniz dalgalarında ay kumuşu çok olgan yerde daima yaşamagan ne kadar yakşı olgаны hakkındaki arzularımны dinledi. Bundan son gözlerinde tebessüm ile meni kolumdan tuttu ve tarlaga çıkardı. Orak vaktinin arfesi edi. Kuz kalabalığı tınmakta, tarlanın nazik akşam taziligi kaplap almakta, tatlı buğday başakları, kokbaş, haş-haş, papadiye ve biraz acı yufşan kokmakta, otlarda bodeneler kıymıldımakta, çırçırnalar bir-birinden söyleşmektedir. Torunçoğum nasıl güzel? Bu kadar yeşil, hem de mavi, hem de sarı, hem de kırmızı, hem de ırılgan түсінде, hem de kok renkinde olganlarını göresin mi? Yerdegi kok kuşağıdır. Gerçekten de akşamga yakın bile her şey yırlay, renklerinin oynay, gözlerimizni kuvandыра. Harbabam terin nefes aldı. Ya kokusu? O başını kökке koterdi. Men de böyle yaptım. İçime nefes aldım. Öyle kokuyor ki hatta nefesim tutuldu. Kökte kumuş ay orağı asılıp durmakta. Gerçekten de pek dülber. Bilesin mi Torunçoğum? Toprağımızda bardi ay urluğu saçılsa hatta o filizlenir. Ondan herhalde yüksek terek öseredi. Ay tolganda ne kadar parlap olganını, nasıl dülber açkanını көргендірсің. Sen ise deniz deniz dep oturasın. Elbette gördüm, o kadar güzel. Harbabam, bu sözlerini eşitken son içimden kaltıradım. Ayны östürmek bir mucizedir. Ya dünyada ay urluğu var mı? Onu hayırdendir tapmak mümkün mü? Elbette mümkün. Aynece gözleri gülümsirey. Ay açsa urluqları da bardır. Bilesin mi? Bir şeyini pek istesen, arzun mutlaka yerine gelir. Ama bunun için gayret göstermek gereksin. Hikmetli adamlar aytqаны gibi, işlemegen tüşlemez. Bundan şüphelenmem mümkün edi mi? Cömert, güzel toprağımızdan nasıldır? Ay ösmez mi? İşte güneş her sabah şarkta gül çiçeğini aça, oz gözlerimden gördüm. Sanki işten korkam. Ya men artık kimdi? Ay urluğunu saçarım, dünyaga filizleri çıkar. Onu yaxşı bakarım, qoraydan temizlerim, güneşten avuçlarımdan kapatırım, erkün tek koyu suvundan suvarırım, ona masallar aytır, aynene yırlarım. Ama urluğunu haydan alayım? Harbabam biledir, şüphesiz o bile. Toprağının tilini anlay, onun için mutlaka ayının tilini de anlaydır. Evet, bu pek sirek rast kelgen urluqlar, tapılması kıyındır. Ama onlarını mutlaka barde tapmak mümkün.
Onun üçün kim bilir, деп жауап бере еді менің рижаларыма қарбабам. Мен барыны пек бекледім, чүнки ел қарбабам шу ұрлықларны тапар да біз айны сачып остырынмыз деп беллейдім. Вай шу түлберлікні дениз ялысында ерлешкен хайали дженнетке деніштермеге істегенімден ойлы утана ве айны вақытта ойлешен ве рад едім. Чүнки шу sıcak deniz taraflarında gerçekten de böyle ay көтерілмей. Көк берекетлі көкбашларынан чечекленмей, анда ерламаға білген армут терегі, назлы елчіктен күлімсереген тарлам, ақыллы, икметлі, мераметлі қарбабам жоқ, ве мен де анда жоқым. Княжи хасабамдан Львовға көчіп ерлешкен сон, барде қарбабамдан шақа етіп сұрайдым. Шу ай ұрлығыны не айет тапқан ма екен? Чүнки беклемектен болдырдым. Оның айнежі көзлері күлімсірей, анам ісе бізге айретнен бақайды. Бұл біздің сырымыз, тек екіміз мен ве о анлаған гізлі тіліміз еді. Қарбабам тарланы доланып чыққа, санки бір шейлер қыдыра. Сон кен егіле, қорай яда девет екеніні тартып чықара. Низамсызлықтыр бұл, тертіпсізліктір. Өлім алында ятқанда қарбабам 2 аптадыр кімсеге құлақ асмай еді. Тамамен есіні жойған деп кедерлене еді бітам. Сессіз ята, нелердір түшіне, көзлері де күлімсірей, де ойлы кедерлене китап көзлерінде яшлар пейда ола. Яда санки сені көрмейіп, сесіңні ешітмейіп, тек оның көзлеріне көрінген насылдыр шейге бақа. Шу сонки ақшам зорнен нефес алғанда, сөне ятқанына, янында яваш отырып бақтым, белки су içmege істер ве ондан сон ағлама торынчығым, вақтым келді. Анаңа айт ки, атларны азырласын, yolға чықмам керек. Мен ешбір şey аңламайдым, дерал тұрдым, анамны чағырajak олдым, көзлерімден оз өзінден яшлар аққанны есеттім. О менің қолымны ебермеді. Шу қиналған вүжутта 3 күн ешбір şey yaşamadı, тек су içті. Тақат насыл етіп қалған. Оңа айланып бақтым, көзлерім мас-мавы. Битам керчекні айтты, олар ажайыптыр. Маңа күлімсіреді. Ағлама гүзелім керекмей, перебендлер ағламай. Ве ақыр суны шу айны сач, чүнке мен етіштірмедім. О себерсін, я ұрлық? Ұрлығыны қыдырмаға керекмей, оны юрегіңде тапарсын. Көз яшларым дүниямны сарды, мені таныды. Пенжереге армутымызның даллары қақты, араларында есе аман-аман, толы, парлақ ай açқан еді. Қолымны тұтып юқлап қалды ве бір кере да уянмады. Юқу арасында яваш-яваш кетті. Я мен Қарбабам, рижанызны еріне кетіре білерім ме екен? О ұрлықны тап юрегімден насыл етіп чықарайым. Қатырлауларымда сіз ел барды, ғалиба лейлеклернен ұзақ жөнүптен тарламызға қайтасыңыз. Топрақ, от, тереклер, құшлар иле сүбетлешесіңіз. Самимилікнен маңа қолыңызны салайсыңыз, көзлеріңізнен күлімсірейсіңіз ве шу сөзлеріні айтасыңыз. Вақтында бар торынчығым, пек чоқ вақтын бар, кедерленме. Ай ұрлығын енді осып чықа. Не қадар гүзел олғаныны көесің ма? Чүнки кімдір мұтлақа шу айны остырып, адамларға масаллар айтмалы.